Chamumanyi niko bona gikeire bokongo komentekana kubuitwa bana banyaruka abega basubati ane mano ime kaunti ya Nyamira ka kwana se school yo boroso ya kya se ward ya kyabonyo bunge ya Borabu kaunti ya Nyamira ekera ko bwato ka chiema nechi cheki gochia saba bwata nibe sector boda boda imepira gochia saba gosoria abega marangeti gochia saba gotu Jerusha niga atebire hegetambo kere ko yo kera chiko imokeri wase bonsi bari barachiko beko byara babere bakwenekia obuityo sole motore kuyata ko binto biya katenye to mwatira kuliya tisama shetani aya mamenye tenaro moto ke basera nitako itamwano bande kamura antenare ko kura iya katenye tama mwana ya bere dola ban ayenko bwore kuta ko ukikuta kuna watu ambao radicalization kwenu kuambia tabia mbaya kitu ambacho hakitaweza kusaidia watu katika hii jamii yetu mtuambie sisi tuko tayari that is why we are here lazima tufuatilie na to make sure that people are secure wherever they are living na kwa nini soko kesani Bana kuba kwanirana. Nkwanira bagambi bantu bali barenga. Mwana bali smart. Kakia bagambi mbiyamo. Thank you for the good work that you are doing in our communities. Na abasoro ira bagambi bane. Muna mwigweta abantu bakorera se binyoro. Wako nyaro norebo. Kamuranje timomo egerera. Ekiara twanzipi tutakaenda komekishwa kero yamo mugibaboni nyata moeda na twakomenya. Otemana tabane baitu botorakwe. Bani ni mwanja oleta. Bana usingonya kwera kunda. Kuna bana na ikuja na barokati sweetheart. Barokaba mama bane. Akorona sa korona mama badia bagotu. Na senye tunanyura my mother. Anyura my father bali bakule. Mama na kolenga lingaba aba gotumbara abali ngodiyo mama. Na leko mama baba mama. Naso koro mwancho muri